Greetings, good people. My name is DJ Oli, and welcome to Point 5 Creative Studios. If it's your first time here, join your subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Yes, I'm still in my church clothes. Zodzo resondo. Saka turikupfuurira mberi nenyaya idzi ndo dzatiri kufambira, nyaya dzekereke, nyaya dzekuti tiitirane rudo, tidanane, tibatsirane, zvinhu zviende kumberi. So kana une business raunaro, ndibate mamessages enyu ndiri kumaona, ndiri kuresponda, ndikati no okay, but ndicharesponda ese zvangu, and then we'll start advertising tomorrow. Anditika ndiri giving back to the community yangu inini Point 5 Creative Studios, whereby I'm just appreciating on my small businesses kuti ayo avashandisa platform kuti asai kushambadzawo zvinhu zvavo, mabasa avaende kumberi. Saka ndibate, it's free of charge this week. Business rakuromboshambadzwawo vanhu omboona kuti uri kuita nezvei. Right, nyaya yandavanayo panapa inyaya yaProphet Makandiwa. Prophet Makandiwa vane nyaya yavakataura pasermon yavo yanezuro kuchechi. Vaitaura ivo pamusoro pembinga dzekunyeba kana kuti munhu asina mari anoda kuacta kunge ane mari. Havana zvavo mazita avakataura, but mukuzoongorora nemukuita tsvagiridzo ndine zvandakuigirai panapa zvandoda kuti timbobatanidza tione kuti havasi kutaura vamwe vanhu here. So let's get into the clip. How far see, you want to get rich quickly, not understanding that it's only the business that you grow that helps you grow. It's the business that you grow that helps you grow. There is your growth involved in the growth of a business. That is why people that have legitimate businesses are not arrogant. And people with legit businesses are not arrogant. Their arrogance was consumed during labor. And people with legit business are not arrogant. With legit businesses. That's also mashure. People with legit businesses are not arrogant. Their arrogance was people with legit businesses are not arrogant. Their arrogance was consumed during labor. And people with legit business, vane business remashokwadi, are not arrogant. Saka isu singatimuona kuti munhu anonzi ari arrogant akamira sei. Regatoni muri kuzviona zvazvingoverengai mega, but inini pandiri kuda ndeapo pari highlighted apo. Kunzi anzi munhu ari arrogant akaita sei is a people who are too proud and look down on others. Ndopandrungoda chete baba kumwe kwesoko verengai mega, and people who are too proud and look down on others. I've got this other clip that I want you to listen to. Listen to this clip. Let's see here. Mbofunga kuti pa video yangu utanga andara batch re 15 kuda ile kuchaudo ndichirwera hangu mutarisi achitanda mari amira pa Maybach new yechi2 nandakarowa hembe dzemaline ende muti nyaya dzake dzekuchiyatswa dzekuzikanwa yakuchiroerwa mukadzi yana mangondini chijaketi netrouser anapfeka inoita 10,000 ma-US. So ndakarowa iri pacha ndo 23,000.
newatch yacho 182 kuda. This is the clip that I want you to listen to. Prophet Passion Java vachitaura vakashata timu rangu mawani chaiyo haya. Right, mangozinzwira. Let's go back to our clip now. Vatiri kufamba naro. People with legit businesses are not arrogant. Their arrogance was consumed during labor. No, you are not following what I know you are. That's how you know somebody is rich, and the riches were hasty, and is not innocent. That's why the poor, they always want to act rich, and the rich, they act wealthy, and the wealthy act poor. Mangozinzwira hanzi munhu asina mari adazoratidza kunge ane mari. He's spending most of his time trying to prove to people that I'm rich, I've got money. Ndo video randakuratidzai mukomana achiratidza mota dzake achisimbisa achiti chakati kuti ndiye here ari kutaurwa. Aiyewo uritofunga ndiye, but ndangoti tingobatanza zvinhu ndiuye nazvo panapa muzvionere mega, and then you give a final decision if Prophet Makandiwa is talking about Passion Java. I'm not saying kuti ndo zvavari kutaura, but I'm just bringing 1 + 1 together. Mazvati pa 2 anditi saka ngatifambei naro tinzotauva. When a man is wealthy, he wants you to believe he's poor. When a man is poor, he makes efforts. He wants you to believe he's rich. That desire of wanting people to know that you are wealthy, it disappears as you labor. As the business was growing, you were growing together with that business. You might desire yekuda kuzikanwa nevanhu kuti une bag uri mbinga paunenge uchitanga maworks papai inopera. Zvinopera zvinhu zvazve. Ndogona kupa a good example. If you are starting a YouTube channel, if you got 10,000 subscribers, unoona zvinhu zvinotanga kuchinja. So the way you interact with people, you start seeing people differently than paongone 500 subscribers. You'll be telling people, I've got 500 subscribers, I've got what. But as you grow your channel, you are also growing iwewe personally, even mindset yako and kuinteract kwaoneta nevanhu. You are now meeting a lot of people, different people. So that's what he is saying here, Prophet Makandiwa, kuti pauri kukura pari kukura business rako iwo uri kukurawo futi. as your business matures. So running a business, you are running your life. It's not just a project away from you. Your life becomes another project that you run concurrently. It's the same thing. Level of arrogance goes to show that the man got his wealth through vanity. A man can be running a business and he has no business idea. It's very possible. No experience in that business. So, as for me, DJ Oli and the rest of the crew behind the scene, thank you very much for watching. Please share, subscribe, and hit that notification bell so that, next time you won't miss a video like this one. So, let me know what you think in the comment section. Good being as the router was a fake, it's in the zippy.